iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay napo, imburantis mo matintineda sa ramakan. Apay, kanan ayat ti tao dayta. Baboy kaya, wano aso apakanam ti kasta. Kat, anyang ruti sa pulam, bak nang kaya. Buisit kakit di abakat. Anya? Anya, nagalasin ti kasta pa nagsasaong kanyak na inam. Siyak ti mang pakpakan kan ka, siyak ti inam, siyak ti nang padakal kan ka, ita. Di nakpay respetuan? Sumartan ka man. Di ka agbayan nga agraraman taagin inakalaan. Anya? Ya! Ha? Ay ko. Labas kan. Abi nagtugba ka ha? Apay, napaisuan ka itim bagak. Sumardag ka na. Saan ka pinadakal tap na bastos na naklaan? Uray baliktadam tilubong. Saan na malibak asyak tinang tagibi nang padakalgad ka? Ado arikat ko kan ka. Agyaman ka ta saan nakadaka sa tao. Isa pinadakal ka. Jak kinid daw ti panang padakkel mo kanyak. Tapno tumpain naklaan. JR! Ay! Asal sarit! JR! Ang subli ka! Oh, ay, dyan. Ay, Diyos ko. Apay akas to'y tinagpanagan ti amin. Oh. Amo ti amin no kasano ti kapatid ni JR kanyak. Impos ti biyag ko para kan kuana. Anyat nagkuranga kiti anak ko. Tapno pasakit anak akastoy. Dahito ka diti supapak ti amin, Diyos ko. Sino nga tama dito bigbigat ng malatyo? Mabitlaang, umayan! Naimbag nga oras mo, Donna. Kastamat, Rico. Anya ti may paikukan ka. Nangidawasak lang iti si Dainyo kan JR. Nasapak namin na nagapo Jelly. So ngayon lakamang kay Matan. Kinumplito pa yun para iti kusina yo kan abastoy asida naging kinubiga. Ni, kunang asidaan laang ti daw asmo. Nagadumutin day tabit-bit mo. Basit lang na ito eh. Ay, nariko. Saan matanas ka? Naramay dam ti kastoy. Kababayin pa'y kadin kan ka. Saan na kami napampanunutan iti anak ko? Pakaragsakak timang tulong kada kayo. Sapay ko ma. Tadi mo pagkidkidan ti sang kabasita may tultulong ko kada kayo. Ay, mababainak ngaminan. Nagadun din na itulong mo kada kami iti anak ko. Tunggal ag kasapulan nak. Sikati sa sitgak. Diyak kaya ta panunutam, ama ng gundawayak. Iti ka ano man. Diyak pulos pinanunod na ita. Amumat no kasano ti kinapatid mo kanya. Agin hindi kayo kailangan kasapulan at talaga ti ay itad na. JR! Oh, saan kat din? Ay, tatari ko. Iba tayo amin ng dagita ay macho. Kasapulan mi dagita. JR! Agad yung arte. Wala na nga raw din makan na. Ay na, pasensya ka lang kuman iti panagsasaot anak ko Rico. Sigo din nga mo ti ugali ni JR. Isungawan rumbang ngikidawam iti dispensar. Maawatak doon. Nasa apa kay may dito balay baw. Tabumulod nakla ko mo iti 5 gasot pisos mao tanay agoy uyot ni tatang baw. Ngam di kamot na danaw. Nasapak nga minari mo di tayo nanang. Ay, kasla mo kuno sa dino tinapanam. Kuha nanang. Ay sus anak ko. Nabayagan anag sina kayo iti asawam. Nasurukan asa nga pulo at tawag. Kanawan mo't anak yo. Nanang. Damot pundar mo. Ay, hapo anak ko aya. Asino ngay, tikatin na ko nay mo tong palbiag. Nagkasar kami kan Susan, nanang. Ambok, ngam simurot mo titi sa bali alalaki. Katsipod idin saan na nagpakpakita pa'y. Nanang. Saan mo nga mo, no? Si Bipiag pa'y day jay, uno saan ay. Saan ko nga mo, nanang? Mariribo ka nak. Kan may sa, aging gaita.
Di mo pa mula na pagtinag ni Donna. Ay kasano day ta? Ah? Ay, Da kami ti madanagan kang tatangbaw. Lakay kun bakit kami. Saan ni man laka di makita mo no ada apo kumegan ka. kwa, saan ko mata mabalin na pilitan ni Donna, nanang? Iti day ta nga edad mo, ada kuman mga awag kan kay ti dade, wano papang. Tadi kay mo't nadan iti anak iti day di asawa. No nang asawa ka kumamanan, di ada kumamantan anak yaw. Kwa, ni Donna lang ti, nagpitikan ti pusok, nanang. Amoy mo ti pakasaritaan ti biyag mi kan susan. Ay, uwin, amo. Tapinikot na ka iti day di asuk. Day di ko nakano na tayo. Saan napilitan ka nang ikalay sa kun ko anak. Ni Donna ti damo nga ayat ko, nanang. Damo magayam, gabapay. Di kay man lang karelasyon mal. Kwa... Imbagak matiriknak king kwa na kadagituhin. Kan may sasigod mo't. So ngay tatanaway ako na. Kahit kung ituloy ti, mangipatag kan mangayat king kwa na. Ay, diyaka mo kan ka. Ngaman niya nga rod, biyag mo day ta. Ipasnak mo nga arman Ay, apo. Amok, matkit di nga orean niya pa iti bagbagak. Dinakmat ladan bengkad. Sakit, adamot basbastos di anak ni Donna Agaso, nasabat ko tinaminsan. Kumusta kan barok ko na naglibikit day? Nanang. Ay, limbalak yan nagliblibik. Bala, no, ayos lang kan ka, akas di tagbalin na siyuman mo. Adda kan ka day ta, Rico? Kwa ngamin, nanang. Ngala, mangkut ka kit din ni Bulbuludo kalimagasaw. Tanay, kalkalan ni tatang mo, kasi may. Anak, amok, sakit tinaka mo kanyak. Gapoy ti panang tungpakkan ka, hindi kalman. Naramid kumit day jay, gapot na kayat ko nga ilintag ti madi, nga ugalim. Kilo ti aramid ko. Kat sika tinalintag, saan ka di? Anak, ibang kamano niya't nagkurangakan ka? Apay akasta ka. Anya lang unay ti basol ko nga ikarkarok. Takas ti ter aramidem kanyak. Ibang kaman, tap na ilintag ko, anak ko. Sa anak man, perpekto nga inangam aramidag mati amin para kan ka ti amok. Drama. Sa anak drama, JR. Pudno amin ngay bagpagak. Kabalak sakripisyo para kan ka. Uray pa'y kaipapanan ngay sakripisyo ti bukod ko apagragsakan. Nukas ta nga rod. Sung batam tinabayagan na salasarod sudak ken ka. Asino dagiti pudno adadakkel ko. Aha? Makitam. Saan ka makasumpat? Ngamin, managing bubukod ka. Diyak lang ko man nagdamdamag. Tamok mo't lang di nakasumpatan. JR! Mabitlaan! Ibatanak. JR, anak. Sanak nga anak. Sanak nga anak. Tampon naklaan. Siguro, kinidnap nak idi. Ket inyadayo nak kadagiti pudpud no adadakkel ko. Takayat nak atagi ko en. Sana po doon ta. Napatid ka kanyak, JR. Iso asa na masapul ang mamuham ti pudo. Diyak kayat, nakarkaro ang mariribok ti piyag mo. Basta ti amok, ipatpatag ka unay. Magim lang tinapatagkan ka. Iso na say-sayat lang, nudya ako nagpakita kung kahit ka ano man. JR, di nakpanawan anak ko. JR! Donna, lukatam ko mara ito'y. Pahinga ta. Itay pahinga, tukak. Hindi naman pala lukatan tari daw. Hanya ka tanti mapaspasamak king kuana dito nag. Saan ka ta nakakandado di terwar? So sigurado. Nagtataw dito nag. Donna, lukatam ko mara ito'y. Ay, araw. Nay. Awan na sa tita ulita, saan ko matanakit kita ni Donna? Kasta ka di tata? Saan ko lang amo amangan no agurigor matkit na igunuan niya. Ti anak na, ni JR. Ay, saan ko matanakit kita no simang putain? Kaslamat agbinbinog kaw da idikan man.
Aya? Ang damat nga may barbarong bado dyan anak na. Gilamaas siya na ni tinana. Ay, huwag nga rod. Sige man tata. Padasig man yung tagtuktok. Mala, Barang adda ni Dona di taunag. Agyaman naktali yung katamad lang tiri daw. Oh, apayakas na tilangam. Apay alimlim tagdag iti matam. Awan anyaman na daytoy. Kahit ko tiyang may sari ko. Iso ano mabalin, panawan na kuma. Ambok nga taparikot mo. Isuasa na mabali na panawang kalatan. Ibagam kanyak no niya ti mapaspasamak. Parikot ko lang daytoy. Diyak kaya ta mairaman ti uray asino. Iso pa nga asim, pumanaw kan. Diyak mat lang makaid na no pumanawag akas na itsuram. Amumat nga iateng kao na yunay. Nakasaganak lata tumulong king kahit anyaman apakarikutam. Rico, Ni ka di man ng JR, di makagapo. Isu alimlim dagdag iti matam. Kahit mo takasaritak ta anak. saan? Sana na masapol. Agyaman naklangan. Diyak kaya't nga damanan masao kanyak ti anak ko. Talaga ka di adinak pa ilang mapakawan aging kaita. Nabayagan na nagsina kami kansusan. Kas pagamumat, simurot iti sa bali a lalaki. Rico, Aging kakadiita kat san mo pa ilang apat dyan, apinikot naklang isusan. napalabasan day chay. Wan, ngam naunday man apanawan din napalabas. Sana nagbalit manakit ko king ka. Rico, Nasublinta ko man dagiti nagupad ngayon ahit ta. Gaputa kahit katulungan ni danyaman na kanito akasapulam, di kabinadang. Agur ora king kadona. Kas may isang ama ni JR. diyak kaya't amang namnama ka, iti awan. Napatag ka kanyak. Ngam kaya't kung may pamaysa ti amin iti anak ko. Tama ni pod timtang ni Jerry ti piyak ko. Isulangan ti nagtayikan ti lubong ko. Kat no maumakan. Apay. Apay di ka gayat iti sabali. No kahit ko ti sumapol iti sa bali, hindi pa ila kuma. Ngam sikat ti nakaitalimang iti posok doon. Umanugot ka kuman. Saan? Saan na mabalin? Uray nagsina kayon kin Susan, asawang pailaan, iti imatang ti tao kin Diyos. Doon. Adamat baso ko. Tay manugot ak iti nagpaikot kan ka. Biktima talang ti sana nasaya tapas pasamak. Ngam san pa'y anala daw ti amin. Babalin tamanan abaliwan abuklen dagiti arapabok. Hello, Nelia. Nakasaritak. Gaming kanto ko mapasyaran ti kayim mo, kaasimat. Gapu iti anak na. Nasaysayat no kasarita ma mismo. Tapno ison ti mangibagaking ka. Oh, sige. Agyaman na kiti awag mo. Uwan man. Dawasam labas sitin ti kayim mo. Sige. Bye. No apay adi malipatan ni Dona tinapasamak. Ipilit na latangin ang lilaw ko. San ang mamati a pinikot nak ni Susana. Nakurang lang basit a 20 at taon tinapalabas. Dakkel ni JR abo nga ti panakailawan mi. Sakbay kayong kapilitan ti kasarmi kan Susana. No apay hajak na ilaban iti tayo na at may kandona. Nabilag ti ama ni Susana. Katsan ko akaya ta may ramraman ti pamilya na pagkaramiran ta iti dakas. Anya launay aya ti pakarilibo kab anak ko. Dagiti aginado na kan JR na lang. Apay. Siguro panawanan tap numaman yung matinabayagan na palimad. Ni, palimod nga anya. Di may papan kan JR. Anya dayta. Siyak ti amana na. Anya. Kasano na pasamak ti kastakot. Imbaga na alinoko ti lalaki anab-abo na hindi pimanaw di ti lugar tayo.
Kalpasan din di pa nagsinayaw, pinikot na ka ni Susan. San apod no day tananang? Sakbay ting kapilitan na kasarmi kan Susan. Adala pasama kada kami kindona. Kat ni JR ti bunga. Anya? Wala nang. Ginura na kidi ni Dona. Gapu tapat yan na launay nginalilaw ko. At ilang tayaw na ti inalmanak. Matlagayam. Nabayagan na nagpukaw ni Susan. Ulpod no, nagkasar kayo. Lumarig na, nagwasong-asan tayo jay. Ngam iti imatang di tao kin Diyos nanang. Agasawa kami pailaan. Kat day tati sana pangayatan ni Dona ngagtin na kami. Anya nga ron itati plano. Ay, ituloy ko idatulungan nanang. Alakit si Kalata. Uray anyat ibagbagak no saan mo akayat. Awan maramidak. Adakin ka amang itag. San kay madanagan nanang? Patyik amalunag tumot lang tirik na dito na. Kat awatan namat lang ti Jacking kwa na. Asilpuan mi tinagupad akalman. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Kunaklakit din mo niya ti mapaspasamak kan ka. Nagdandanan ka nagmalmalang. Nang runag at di kasi mrak iti trabaho. Pasensya ka na kumanelia. Saan ka nakatulong kan ka? Okay laeng. Awan anyaman na. Anya ngamin tinapasama. Oray na niya tararamidak. Kagura naklata ni JR. Panagrik na kat nagdakasak na ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Iso mabalin ka di? Di kagsaw iti kasta. Kasano na panahon na kamay ng pinsan ti anak ko. Anya lang ti pagbambanagan ti biyak ko. Dona, Adyak ka ba ilan, Nelia? Amok ngamin adyak may paay iti anak ko. Tigid-gidawan na. Kaya't na amamuhan no asino ti pudpud no atadakkel na. Panak adyak amo no kasano asong batak. bastos kit di ti anak mo. Ay, huston. Adyak kahit adang ganday tangay pagpagam. Talagamot. Bastos. Di na pampanunutan ti kinasayaat mo kankwana. Ti kinaimbag mo nga ina kankwana. Anya pa lang ti sapulan na, kat nagsayaat kamat nga ina. Anya ka di ti aramidat, Nelia. Ay, may salang ti solusyon dayta. Anya ti kayat mo asawan. Ibagamon ti pudno maipapaniti kinatao ni JR. Anya? Amumot adyak ka ba ulan nga ramidan dayta. Ang mga nod-adan akaguranak. Kat agnanayonan apanawan kan adaywanak. Anya nga roti kayat mo? Bye-bye am, apag panunutan na ka iti saan anasayaat? Ay, sana mabalin ti kasta. Ibagamon ani Rico ti amana. Rico, anak. Papaayaban na ka ni Manong mo Amerto. Apay ka nun nanang? Adan sayab abulakan ka. Ha? Adda ka trabahuan ni ipag mo Merli, nakadwa na si Mangpot. Napintas ka no balasang dayjay. Iso napanunot na ayam amukan ka. Barang na makaasawa ka matal. Ay, ni Manong nga talaga. Kat day talang ti mayo ba kanya? Kasi nga malatiw kayo? Kaya't na nga rod ayam amukan ka jay balasang. Sigurado ka no ang magustom dayjay tanapintas. Napudaw, natayag kan siksi. Ha? Sana jay ta. At dapay adal na. Agbagay kayo launay. Nanang? Ay, oh my God. Ang mga no pumanawang dayay, no kapoy-kapoy ka. Sirpatan matin. Ano sirpatan ti sa balay? Ay, imbaga kumaten. No mga asawa akmanin. May salang di kahit kong asawahan. Ay, ni do naman na, ni bagbagam. Kasta ka di. Ay, unay ka matin. At panunot ka man, Rico. Say-sayangam lang takinatara akim. Gapot ka uuray mo iti day di adlaw na. Awan mauray mo kankwanaan. Ano kaya't nakakuma, idi pa ilaang Idi pa ila kuma na kisinugyan kan ka. Amo na mo tinapasamak ka na kayo kan Susan. Awan anyaman na, nanang. Naragsaka ko na.
Basta nawaya ako masidag kan tumulong kang kuana. Isuda nga gina. Jak amukan ka. Nawin ko na mga apukok ni JR. Amo na nga raw. Ah, Awan tupay day tayo na no kasaritak. Awan sursuro na. Nelia, tulungan na kumamang sapol ka ni JR. Manong aldawan asa na si Mangpat. Ano yan? Matanangan ako na yan. Ang mga nanyaman din na pasamak na. Anya ka kati, saan man ngamin atila pampanunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na. Wan, gamsaan da nga mo ti ayan na. Ay, unay lakit linday dyan nga ubing. Napananangatan. Amok akagora na ti anak ko. Sigurado akayat nakapapasan. Nukas tamot laeng, baybay amon. Anya? Talagamot? Baybay amon Total. Kasdawan mo't lang ti sirsirbim kan kwa na. Bayam ngagnakam. Amumat, asaan ang mabalin abay-bayak. Sa bali ti panagpampanunot ni JR. Kasanunot ti bawgi na ti pagipapasan na. Hala nga rod. Padasam pa yung awagan dagiti daduma agagayam na. Siyak ti umawag kini JR. Barang nusumbatan na. Rico, busy ka kade? saan mat, apay? Agpatulong kami man kan ka. Oh, anya na yan. Ni JR, manungal daw asan asim mangpet. Anya? San ama kontak ni Donna? Ang ulitak ti mang kontak kan kwa na. San na asong-songbatan ti awag ko itay? Kasta ka di? Please. Madandanagan na una yan ni Donna. Sana makaturturog kan makapangpangan. Ang mga nagsakit-kit di. Sige, patasak di mapanagsalutsog ka na kita maamo ka gagayam na. Ay sige man, Rico. Hala, kastapay nga rod. Bye. Papanamanan. Ako ay mawag kanyak din nilya, nanang. Anya mo timbaga da agayam ni Donna. Mapugpukaw ka no, ti anak ko. Anya. Tulong nga kita ngagbiro. Ay, pang sa pulab kumangay. Ay sus, sa bali man na parikot daitaan. Saan ko akay ta may sagmak ni JR? Ken, sana mabalin na baybay aklatan. Ay kasi tinakunak. Ure anyat ibagbagami no saan ka matla adumdungag. Awan anyaman na kan ka. Ala, awan sirbi na nga ron. Makamuka. Napatiglaon ay kanyak dagita agina, nanang. Ngam, napatig ka kadimot ka nakwada. Alaman. Awanan niya man na nukastaman. Di napatigkat matultulungak ida kunak manin. Nang rulay ti anak ni Donna kunak manen. Nagbastos nga ubeng. Numakisarita man, awan as-asin na. Awan daydayaw na. Nalawag timbaga dyan anak mo. Saan mon asapulen ta mga sawa ka nun? Nagubing pa lang ni JR. Saan ang mabalin ang mga sawan? Sa purak, katyawid ko di anak ko. Anya ka ka dito na? Impakitan ti anak mo. Nga uray niya pa'y tiar aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y amtag nagam. Imposible nga awan to Apolos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to dayjay. Uray kita Nupod no ti imbaga na Tamangan matkit di no kasjay laang ti imbaga na. Tapno saan mo nasapulan pa'y. Ngamjak mo't mabalin abay-bayan latan di anak ko nilya. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit lingawan utang na anay pag-anakam. Iso dayjay. Pimanaw akas laawan anyaman na. Baybayan pa lang. Parang agnakam. Nelia, anyaman ter aramidin na pa ng pasakit kanyak. Maibturak. Kaputa na patag ti anak ko. Donna, nung atay ka mo niti may kaduaguntaway ni Rico. Kat silpan yun, tinagupad akalman nyo. Saan nga ta nasaysaya at tikas na? Tapnada ka dum amang binor iti madi nga ugali ti anak nyo. Nelia, Awatem ko man tinapasama. Kan nagkarkarimat. Adi na nagayatan at talaga tinapasamak idi kadakwada kan Susan. Kas makita mo kat. Pimanaw ti asawa na. Kat simurot iti sa bali alalaki. Di pa'y amo ni Rico no si bibiyag pa'y wano na tayon. uwan.
Nga magasaw da pa'y laeng. Diyak kaya't nagbalin akirida laeng, Nelia. Kahit kaalinglingayan, gapo iti papanaw ni JR. Amo ka nalaos tila dingit mo ita. Iso ano mait ka? Agpasirta. Tapno may liwliwag mo ti sakit tinakam mo. Kas kinid daw ni Nelia. Sinapol kumot ka dagiti amok agagayam na. Ngam saan na kanumot nga mo ti ayan na. Saan ka ngagdanag? Awan mo't nga tatida ka sa napasamak kang kuwana. Tanwad da. Naipadamag ko man. Adamot kit di kalintikam. Iso asan mo unay pagdantanagan. Kani karik. Ituloy ko timang birok kang kuwana. Kinapudno na. Diyak amuno niya't aramidag. Masaksakitan ako unay. Kapot ay imparik na ti anak ko ti kinaawan patag ko kan kuwana. Nga oray pagdarik matlaan. Rico. Ala, sapay la kumatamandugot kang nagpasyerta. Awan sa bali apanggap ko. No di mang linglingay king ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Nalidayak na magitkitak ang naliday ka. Masakit anak mo, magitkitak ang masaksaktan ka. Iso ang naragsak akon. No, masirayak kinaragsak iti ropam. Agyaman ak no kasta. No kasta, patgamon ti bagbagaking ka. Nang ronay ti panagdinata. Oh. Ituloy ta tinapotad akalmanta. Anya? Kanipudnutan ken JR ti amin. Kasanon, nod adagurain na, tadyak imbaga adagos ken kuana. Nga oray si ka, kat gurain na. Di nakpagdanagan. Tinapatag ket agdinatan. Ken duwata amang ilintag ken kuana. Anya pa lang, Ter Aramidam. Agpilas ka na, Ururayan na kami, Rico. Ado pa'y tiaramidag dito'y balay. Ang mga nukilat at sumangpot ni JR. Kakaiso na nagsarak iji pwesto ta Domingo ita. Nagkaputamatan iji simbaan. Iso asumurot kakit din kini Rico. Tagpasyar kayo. Marang mapukaw ti dudukot mo. Bayat ti pa nagpaspasyar yo. Nelia. Alan, agbilis kan. Siya kundi makamo dito balayo. Kababain mo't kan ka. Anya kalakit din aya. Kasla saan ta nga gayam. Nabayagan nga kadkadwatan niya. Siya kundi makamo dito ko naglangarodan. Wala nagpalis kakit din. Agur-uray ni Rico dito salas. Sige, alaman laan. Nakulit ka. Dona, pampanunutat ti ka sa saad mo. Saan malipipaman? Ada ka mang bayabay kan ka. Anya kumat sirsirbi ti panaggayam ta. Kan ninangnak ni JR, no baybayan ka. Nakaragrag sakak. Gapatakadwa ka ita kanito. Rico. Sapay ko ma. Tasana kadadagsan kin ka. Tunggal kid dawag ti kasti agun daway para kadata. Yak kahit panunutan agun gundawayan ti kiniliday mo. Gaputi panang-panaw ni JR ken ka. Aklunak. Nasakit unay tinagam ko itinagbanakan ti ayan-ayat ta. Tiamok iti katpudno aliniputan nak. Saksik ti Diyos doon na. Biktima aklang ti managing bubukod arik na. Maawata mo ti kahit ko asawan. Iniinot mo't kitya na awatak ti amin. Kan panagnagakmat. Tasan ana urnos ti panagdenayo kan Susan. Pudno da ita. Tapulos ayak na ya sa digtirik na kingkwana. Gapumot lang itaramid na. Kaya't nak adumi na rin launay. Pagtangsit na ti kinabak ng kinabilig ti pamilyan. Nuadaman na dagsa na nagbasulak idikin ka. San ko ngayon laban ti karbangak. Nupay, adadak kalaga po na. Pinanunod ko ti pangtada, ngay raman da ti pamilya. Nusan ko ngay kalay sa ni Susan. Kasta. Ngam no inikanak ko maitinan anay agundaway idi ang nagpalawag. Ken pinatinak. Aklunak ko nakmanen. Day tamat ti may saabidtot ko. Ngam nalpasin day di. Awan, may palagiplaan.
Ngam tinapalabas kat kasilpulat na tiagdama kan masakbayan. Sana ko mangagbalin aparikot mo launay. Ar-aramidag na kitoy. Kaputan na patig kayo unay kanyak kanidya. Agyaman naklaunay iti kinaanos mo. Tauray adagon daway, anagubsang ti panakisarsaritakan ka. San kalataan agbalbaliyo? Pinanak nakaklan di kinapudnok kang kadona. Kat, dahi tati pinampanunot ko. Dona, Mababainak kan. Kat jak amo no kasano ak makasubadak iti kinasayaat mo. ayayatan ka. Iswadyak tumauma nga gunoy. Sapay ko ma, dapat gamot di pagpakaking ka. Oh, Dona, tiinak. kahit kung iparik na king kanina pudno launay panakahit ko. Kanyak mo't kalikaguman di pa nagsubat mo kanyak. Naragsaka kong tunggal kadwa ka. Kanwad na maaramidak para kada kayo. Ang ano talaga, hawanan kay mo dingak di tapusom. Kalpasan day di apasamak, anak kapasaktam. Diyak mo't ipilit di bagay. Pagkaragsaka kong di pa nang ibilang mo kanyak kas kayo mo. Anya? Basta day titikanay nalaglagi pa. At dak lang dito'y para kin ka. Para kada kayo kan JR. Aging ka akabaala. Tulungan kayo nga gina. Pudno. Imbagakan kay tinaminsan. Kaya't kung ay pamaysa ti amin ko kani JR. Ngamyak mapaglibakan ti pudno arignak. Dona. Aklunak. Agayatak pailaan kan ka? Itilaksid ti panagsakit tinakam ko iti. Nga itilaksid ti saam iti kaungkak. Si kapailaan. Ti ikistiritnak. Pinaragsak na klawanay. Kitsan kang nagbabawi anang itid kanyak iti may kadwa agundaway. Nga mada parikot Rico. Kasano ni JR? Kasano ti sawan na kiti tao? San mo apanunutan nida? Tinapatag katirik nata. Awanot may tudda pagsayatan ta? Nuaddaman mang dilaw. Itila ang damo. Ngawin to nagangay. Awanan day ta. Kasano na sumangpot ti asawam? No mapasamak man day ta. Awan maramidan na. Iti day to agundaway. Awanan makapagsina ka ta. Uray pakatayak matan. Ilaban ko ti Aneta. Anya? Ikari. Iti panagdin nata. Duwata amang bayabay kan JR nga anak ta. Ibagata ka di kan kwa na ti amin? Uwan. Biro ka kahit kung agdidin na tayo atalo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaragrag sa kasim mang Patrico. Anya ka diti makagapaw? Nagkinawatan kami manan kendona, nanang. Ah, kasta ka day? Kalpasan tinabayag a panagan anos ko. Nagunod kumutlaang manantirik na, kan panagtalak na kanya. Kat, anya nga iti plano yaw? Agdin na kami latan. Tasan mi ang mabalindag kalaysa. Kasta? Ngam umasidag kita abogado. Agdamagak no niya taramidin mi. Tanabayak mo tin adikam nagdin na kan sosan. Aya, Makamumutin ti abogado ngagpalutpot katagiti kakabagyan ni Susan. No sa dino, ti ayan na. iso Ikaklang iti makalawas sa mga deng. Nagdin na kami, uwi no saan. Ngayon parikot mi ni JR. Masapol ang mabirukan mi pahinga muna. Maragsakan nakparakan ka, Donna, ang friend. saan ko kumakayat ti kastoy, awan mabalin ko nilya. Saan ko na malabanan ti Rignak? Ay, ayatan niya, Rico. Gusto ti pangagdang mo, friend. Kan may sa nasuro ka sa nga pulo at tawon na nagsinan, dasusan kan Rico. Saan na pa'y nga mo ti ayanan kan kasasaan na? No, dapat nakabalin na. Diyak kahit ang mapasamak ti kastoy. Ay sus, saan mo nga ibabawi? Tangay talaga matadakay tagayan ayat kini Rico? Saan mat aday di asusan?
Nelia, Kan awanan dagiti naganak kan kuana natural launay. At damot kan iti abroad dagiti kakabsat na. unmat kit di ah. Kan awanan nagnanag iti balay da. Nulabsam ti agsao, marugrog may pa yun. Agyaman na kasi mangput kan anak ko. Dito ka arkupan. Mailiwak mo na hinkan ka, JR. Kasta? Kaya tsunto pa ti kaawan ko. Ah, Agasem, pimanawaklaan. Nakidate kayon kinitatari ko. Inurura yung lagay mapumanawak. sana po tunay ta. Nakitak no kasano ti kinasayat na tao. Iso anat nagtiriknak kan kwa na. Iso apinat gagon ti kayat na. Makita yo? Inaklon nyo pa igayaman? Di mo kumagburaan tinam. Gapiti day tajer. Ipatpatid ko tinam. Awan bibiyang ko! Makaamu kayo na itibiyag yo. Tamakaamu ako matan itibiyag ko. Anak, di ka kumapumanaw. Anya? Saan kayo nakasapulan? Iso adidaklakdan apumanaw. Kabailak tagbiag nga oreawan kayo. Anya, kasta ha? Namin ano ngayon bagam adin akong kasapulan? Taas sino ti kasapulam? Ala, total kad natangkan mat ti ulong. Nga awan na pulo si pangpangag mo. Ti ko na magpakpakaasyak manankan ka saan ka pumanaw? Nagbidot ka, JR. Pumanaw ka no kasta ti kayat mo, total. Nagtubon ti saram. Sumangdukan. Ay talaga! Pumanawak! Sige, darasam nga ragtiyo madayo. Kat saan ka nagpakpakita pa'y kanya? Sige. Ibulos mo tiknam. Isangit mo lang. Barang na itati makapalag-anking ka. Nagsakit, Rico. Saan ka nagdanag? Adak ito eh. Kan amok ang makaamiris tumot lang ni Jea. Ti pagdandanagak. Amang ano niya ti papasamak kan kuanan. Siyak ti mga ramit iti pamuspusan. No kasapulan amang tangdanak iti mang sipot keng kuana. Aramidak. Sa tino tinapananan. Sino nga tati kadwana? Magustuhan ka dito'y abangan ta karinderya. Napintas na ito'y apisto ta sentro. Ato ti tao. San ka malogi? Wala ki dita amom ter aramidam. Nakababain pa kitin kan ka. Igasgastuan nakmatan. Di ako na muno kasano ti panagsubad ko. Ay ayating kaunay. Awan katukat yan yaman nga aramida. Oray agasto sa kiti oray mano. Basta makitak ang nasaya di kasasaan. Agyamanag. Kunak no awanan ti mga yatpay kanya kiti naputno. Manipod dimtang ni JR iti biyag ko. Dahil sa napakaragsakak, ti panang ipaay mo kanyak iti may kadwagon daway. Kat kuma, umanugot ka din nata. Talaga ka diya seryoso kay ti dayta? Uwan. Ururayik lang ti pangadang mo. No siya kawan parikot. Kat ti kunam nga amangan no adama ko na dagiti tao anak iti nakakanyak iti laksid ti amin. Sana dayta ti panunotam. Kan may siya. Uri agsublipay ni Susan. San kon nga awatan. Kan talagamot asaan ko nga inayat. Pasensyakan ano, pumanaw akong dito pwesto, Nelia. Ay sus, awan anyaman na. Anya ka di. Paragsa ka nagtupay, tamang rugi ka motan iti negosyo. Nakaragragsakak para kan kapren. Utang ko dahito kini Rico. Mababainak nga rodan kan kuana. Pasi kapag saya atak ti pampanunutot na. Pakakitaan anapatag kaunay kan kuana. So nagasat ka lata pren. Ngamin, sana nagbalbaliw ni Rico? Kan saan anasaya at ti panagdanada kin Susan? Nelia, Agdan na kayo kit din. anya? Papanunutan, saan na nga da kayo ti kasta? Ado! No pa'y, labsing day tilintag ti tao kan Diyos. Anya nga rod. Naangaw ni gasat kada kayo kan ni Rico. Noon nga rod, Nelia? Kan panawan mo't siguro tap nagragsak ka. Ha? Saan mo apampanunutan ti sawan ti sabali? Kas na ko na. Panawan mo't tan nga gragsak ka. Kan saan mo nagayatan dagiti paspasamak iti napalabas, friend?
Oh, anyat ko na ti abogado. Nang ipila kami ni iti annulment iti kasarmi kan Susan. Anyat ko na. Iso ti makamoy ti amin. Nang runa ket kanat bit pahon ni Susan. Awan makamoy ti ayan na, ken kasasad na. Awan mo ten dagiti naganak ken kuana. Ken addan iti abroad dagiti kakabsat na. Kasta ka di? Timot abogadon ti makamo amang kita kadagiti legalidad daytoy. Awan mo mabirukan mi kadagiti dadduma a kakabagyan na ditoy. Malaksi di ti angkel na. Ket kun na ti abogado, makatulong dayay. Iso ti makapanagnak ang nagpukaw ni Susan. Nasurugan na sa nga pulo at awan ti napalabas. Sige. Si kalatan ti makaamo dita. Ngamin singasing na. Bayat na may pagpag na dagiti kasapulan. Mabalintalat tantag din na. Anya? Total, awan makalapad kadatangag din na. Ha? Tilang parikot, ket saan ta ang makapagkalay sa aging ka, itisan ang mawaswas ti kasarmi, ken Susan. No, kasapulan dak amang panagdag kadagiti paspasamak. Ibagam laang, Rico Baraw. Agyamanak bang kanor? Ay, tapod numot nga bain. Uray, kabsat ko day di Dalmasya, Saan ko kanunungan ti naramid da? Kang runaan ti ugali na. Isulaang ti kaste kada kami ngagkakabsat. Mang kanor? Amaw, ti kinasayaat mo. Nagbalin ka laang a biktima, ti kinaturay da idi kabsat may. Awan mo't maaramidan may. Tauray da kami akakabsat na. Di na ikabkabilangan, gapo, tabaknangan. Agyamanak tamawatan dak, mang kanor. Wan, Rico Baraw. Umay to siguro man ni abogado. Umaylat ta, at tuyak amang tulong ken ka. Tapno agibos mo tanti, panagtutuok mo. Uwan nga rod, mang kanor. Amok, agapot inaramid, idi da Dalmasyaw. Nagbalain a miserable ti biyag mo. Nagumukmat ti sam iti barukong mo, Barok. Napintas launay day tang addang ni Rico. Mangipakita launay iti nalaos a panagayat na ken ka, dona, friend. Anya, kat ulitat. Nagasat ka launay, taada Rico ang mga ayat launay ken ka. Ngam adalatamot pa ko na, dagiti dadduma. Apay ngay suda ti panunutam. Apay, natulungan da ka kadi? Awan bibiyang da iti biyag mo. Sa bagay. Kat makunakmat asaan ka nagbidot anaklon manan ken ni Rico. Kat makidin na kakit din kan kuana. Iti kasta, doa kayo namang kita iti pagimbagan ni JR. Kan panawan mo ten, tapno maamuan na ti podno. Nasaya at launay. Sa anak mo't kidi akong trak iti dona? Tila ang pilawak kadi ugali ti anak na. Sa nabali nanang, adda ako nakadwana. Kat, ipodno yon kan JR nga si Kati Amana? Una na. Alakit, sige parang no iso ti pagbalbaliwan ti ugali na. Una nang, ininutek abinoran ni JR. San kong ipalubos, anan-anay abarumbado ti anak ko. Alawan, nasaya at dayta. Nasaya at mo't numadan kan iti pamilya. Yang iti sirbi tinagdakkel ang orno mo iti bangko. O rela sa nga pulo di tricycle mo nga ipampamanihom. Sa bali pa dagiti talo a jeep mo. At dapay doa aban nga, hurhair. Isabo ko nagasat ni donakin ka. Una nang, iso nga umakar kami iti bukod ko abalay. Malagip ko ni nanang. Nasakit mat tinakam ko amang panam ken kuana. Masurunak lang amin tadi na maibaga no asino ti amak. Kakaasi aka mabulbuli. Gapo iti kaawan makuna nga amak. Amay sa ka bastardo. Api adi na maibaga no asino ti tatang ko. Kinsa dino ti yan na. Ikaili ko ni nanang. Ngem saan? Tsak agawid.
Ipakitak ken kuana akabaala katakderan dagiti impagbagak ken kuana. Sa pulak dagiti pudno adadakkel ko. Wow! Nagado ti customer dito ipakanama, friend. Uwan nga, Rod. Manipod naglukat, inal daw nga ado ti customer. Pumaknang kan, friend. Ang mga nagbalinton dito pwestong asikat na restaurant. Nagsayatan ngayon no kasta. Sigurado ngagsubli ni JR iti sidong mo. No makita ng asinsado kan. Nagsayatan no kasta ngagpaiso. Amok ngamin, aga po iti kinarikat ti kasasaan na iti biyag iti sidong ko ti may sa ama kagapo. No apay nga agragot amang sapol iti ni pudpudno adadakkel na. No kumatay bagamon kan kwa na ti pudno, nalpas ko man ti parikot. Panagkunam kadi kat malpasan na talaga ti pariko? No ibagak kan kwa na ti amin? Talaga amat. Ay sus, sabali ti panagpampanunot ti anak ko. Amangan adang agribelde. Nalangarudan, saanan atay ti pagsaritaan ta. Jak kahit ngagsangit ka manan. Gapoy ti kakapanunot iti daytabanag. Ay, Nelia. San abali? Ada ni Rico akabinadang mo. Ay na, naggasap ka launay. Tainaklon mo ni Rico iti may kaduagon daway. Katiwaksi mo nagiti mako na abangungot iti napalabas. Mabit man lang. Sino ka? Sika ka ti barkada ni JR, aga pakipagdagdagosan na. Wan. Sino ka nga men? Anya ko mati bibiyang mo alakay? Sana na masapo lang mamuan na sina. Tinapatag. Mamwa ka na saya ti kasasaan ni JR. Man nakibiyang ka alakay? Nagalasan ti panagsasaon. Awan day dayaw. Kat? Anya ko maita? Sino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Kasta ka di? Titakyat ko! Masaksakit anak! Ibadam! Amog na niya ti trabahom. San mo kumang isungsung ti anak ko? Tatakas ka kanya. Anak mo ni JR? Wen, Kasano kumaasi ka ti amana? Kat may sa bastardo? anya? Wan mat! Iso nga agmauyong kan sa alakay? Tamangam ti kusasun. Ang mga mapilitan ang magpatiliw king kakadak ti polis. Anya? Amok! May saka adrag adik kan posaran. Ha? Ulitak ti balago king ka. Saan mong isagmak ti anak ko, tas siyak ti makalaban mo. Sige, mamangan. Ni JR ti kasarita ka. Saan ang mapalin ang may isagmak ti anak ko? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Natalgadan ti kasasaad mo iti dan na ni Rico. Hawan mat nga tanti dumteng payaparikot kada kayo. Awan mat siguron. Malaksid no kagura na kami itong agpada. Numaamuan ni JR ti pudno. Nang rona ti may papankin ni Rico. Kasi tinakunak ren. Naskan ang maamuanan ni JR, asaan apod no ti imbagam idikan kwa na akinatao na. Ha? Amo masan apod no tinaibagam kan kwa na. Kanidi pa'y laang, dinilaw ko di kasting imbagam kan kwa na, ren. Babalawan na ka di? Sana pa nang babalaw, ngamkit di, asi ti marikrik nak itakada kayo nga agina. Ha? Maawatak tirik na ni JR. Uray asino siguro kat kas di ti marik nana. At tinabangunan na nga ina, kat maamuan na, asaan nga isot inana, kas imbagam kan kwa na. Anya nga rati aramidak? Namin anon nga imbagak kan ka, friend. Ipudnuyan kan kwa na ti amin. Panawin mo tan, tapno maamuan na ti pudpudno, akin na tao na. Kinasarita ti barkada na, kan pakipagnanagdan na. Kasta ka di? Binalagak. Apay? Anyan inarami da di abarkada na tabi nga laagam? Dona, masapol ang makumpinsirta ni JR nga agawid. Dakas ti barkada na. Apay? May sa adrag pusa kan drug addict. Anya?
Kat sa anak laki di nga bidot. Ang mga nun na isungsung pa yun ti anak mo. Sa dino ay ati pagnanay danda. Namuanan ti asit ko no sa dino. Kahit ko nga ipanaw ijay ni JR, sakbay ama iramraman ama tiliw. Ha? Kas itinakunak, may sa adrag pusar ti barkada na. Bad trip day di alakay. Asino? Saan ko nga mo tinagan na? Imbaga na nga iso ti amam. Anya? Agalwad kanyak day jay. Maminsan pa'y makita kan umasidag kanyak. Bagsulag adagos. Anya? Amo na pa'y ti aramid ko. Kanti kinasya sinok. Anya? Ang mga no isupay ti mga isuplong kanyak kadagiti pulis. Kasta? Nya. Tayo pinadeliver ko kin ka. Ay. Jack pa na ipantag, pigpigargar ka nagkakapsutak, Rex. Anya? Awan pa'y mo't sir-sirbi mapakpakanan. Masapol ko ti droga, Rex. Ikanak ko ma. Kasano nga ikan ka? Kat saan ka mo't anakalako? Ikanak ko mapay nga umuna. Anya? Naglalay nga amon? Ngam, Rex, pangasig. At trabaho ka nga muna. Sakbay nga ikan ka. Lukas na. Sus, ang mga nuray ti anak mo kat drag-adik matan. Iso nga rod ang mga aramid ni Rico iti pamuspusan. Tap na mayawid nanditoy. Kaasi mo ti anak mo. Nga masapol adi na kadwa tadya lalaki apakidandanan na. Tatiliwan dagiti pulis. Kanya tayo ito, yan na naturturong wano na sarsarakan ti anak mo. Ayun nga rod Nelia. Pastawak. Anya launay ti di na kayat kan kaaya. Kat intad mo mo't amin ang kasapulan na. Kandong. Siguro. Kapot ati amuna kat may salaan nga ampon. Apay ngamin ana ibagam kan kwa na ti kas J.E.D. Diyak nga rod na alwadan. Gapot pa nangilimod mo itipod no. Day tati nagbanagan na. Ngamsapay lang kumatayin to ni Pudno magkankwa na ti amin kat agbaliwan. Relax lang. Saan ka uring agdandanag? Total katadan ni Rico katulungan. Kan adda pa'y may sapagdandanagak. Kan saan ko pa kaidnaan. Anyamanan day ka. Ti asawa ni Rico. Ang mga naglahat nga parang. Asus, sawanan day jay, friend. No, agparang man. Idi kumapay Saan tayo pa'y kat nga amon no si bibiyag pa'y wano saanan? Day ta tinarigat ita. Ang mga naglahat adumtang kat mangriribok. Awan panggapwan na amang riribok ta isot pimanaw. Kan saan nga isot ay ayatan ni Rico? Itala ama amiris ko. Bidot inaramid kong ipapanaw ijabalay mi. Kan nakitak ti Pudno nga ugali ni Rex sa gayam ko. Aramido nakapaspasurot kan ko na. Manunal daw sa anak anangan. Kat tidakis na. Mariknak. Agpigargar ka nagkakapsutak no sa anak ka makaaramat iti droga. Kasano da ito yan? Anya ti mapasamak dito eh. Makuna ka di adrag adi kakmetan. Oh. Anya ti aramidet. Anya ti ko na may bagam Rico. Confirm positive. Dagiti naduktalan da may panggapit ti lalaki e pakidagdagusan ni JR. Anya day jay. May sa adrag adik kan drag pusar ti loko. Kat kasano ni JR. Atapan damat akadwa na iti aramid da JR laki. Ala. Gamsang kang danag. May isa ka dagiti yung aldaw. Tiliwendan da JR lalaki. Nasayat mo't no kasta. Gam impak pakaasik. Adi ko mamayramraman ni JR. Kumaa. Panakunak. Oray ni JR. Naigumon mo ta niti maiparit nga akas. Anya. Iso ano maalata iti sidong ta. Iparihab ta. Day ta tirumbang nga aramiden. Tapnonan anay amapukaw ti maiparit at droga iti bagina. Ken panunot na. Wan. San ko nga ipalubos.
ngagbalin adakas ken mabalod ni JR. Rico, awan siguro ti kasayaatan niya ramidan nyo no saan amang ipod na itipod no maipapangkin ni JR. Gusto ka nila. Anyaman nga ibungawan no reaksyon ni JR iti dayta. Masapula nakasagana kayo. Lusyak. Awan parikot na may salang ti basol ko. Tisan ko pa nang ilaban iti ayan ayat mi. Naibagam kanyak ti rason, kat maawata. Kensan ko nga mo. Anagbunga gayon ti pan nakailaw an midi. Dayta nga rod. Namala. Gusto ti ko na. Masapol ang mamuanan ni JR ti pod no. Wan Rico, kan may sa sipod pa'y simangpat da dito lugar tayo, wano nagsubli ni Dona kat tinultulungan mon. Uwan. Oray saan nga awatin ko man ni Dona. Impilpilit ko. Kang runaan ti amin, inaklon kan ka ni Dona, asika ti ama ni JR. Ano kastang rot? Sumurot ka kanya. Yawid kan. Agsublikan iti sidong ni mama. Mama, anya ang mamang ibagbagayo, tata. Saan ko nga ina ni nanang? Ampun naklaeng. JR. Managing bubukod nga ina. Kaya't nang isulahan ti bilang ko nga ina. Iso nga oray kasano ti panang damag kung may papan kadagiti podno at adakil ko. Di na pulos ibaga kanyak. Dahil ti makagapuno apay akin agurak. Impaidam na kanyak amaamok dagiti podno ang nagtaudak. Saan na podno ang napatay kakin ko na? Napatig ka unay king kuana. Nakitak no kasano ti panangilalana. Ken panangipatig na king. Saan? Makina lang tinapatagkin ko na. Iso nga ore agriga takiti kasta unay. Uray mataya kitan. Saan akong ngagsubli iti sidong na. JR. Saan ak matin ngagpakpakitakin ko na. Tilangan kalkali kaguma kita. Anyaman ti mapasama kanyak. Awan anyaman na. San ka kumagsarita ti kasta? Ngam kuma, mamamok pa dagiti pudno adadakkel ko. Kaya't ko amamon ti makagapo. No ape nga impaampundak. Dahil takatilang ti kahit mo amamon? Pinagtaudam? Wen tata. JR. Diya ka mo rumbang dahil yung ramida. Gaputa mo asyak matan ti madadaal iti imatang ni Dona. Anya ti kahit yung asawen tata. Sa narumbang aguram ni Dona. Gaputa sa napudno nga ampun na ka. No di kat iso ti pudno nga inam. Anya? Alan Barok. Alam mo na kita likamam. Kasano ni Rex? Agong at lakit ni Daychay. Awanan rumbang nga pagdanakam. Natiliwan ni Rex. Anya? Nakabalodan. JR. JR, anak ko. Sika ka din nga paiso. Apay anak ko tong kabatan. Apay akas na tilangam. Ayat na pasamakan ka, ha? Oh, JR. Di nag-arakukan. Kailiw ka unain, anak ko. Pudno ka di asa anak nga ampon. Ket si katipudpudno na inak. Sino tinangibagakan kay ti dayta? Ni Tata Rico. Anya? Ita. Sumbatan nak. Pudno ka di asi katipudno nga inak. Saan asangit ti sumpat ti saludsod ko. Sumbatan nak. Pudno ka di asi kati inak. Wen. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ti putput no nga inam. Anya. Pakawanan nak. No naglibakak dayta kag ka. Saan na mabilang? No namin ano adaras ang nagdamagakken ka. Ape ang naglibak ka kanyak.
Api ngay bagam ngampon nak. Kapo ka ditawan serbik nga anak. Nga uray idi maladaga akpay. Sana kasta anak ko. Sana po doon ta. Diyak lang amin kaya't nga agdamag ka. Tadyak amo ti isungkat ko. Napatag ka kanyak. Sikat ikapatgan kanyak. Kabalak nga isakripisyo ti amin para kan ka. Tapno saan ka ang maibabain. Guston! Guston! May salang ti amok. Inalilaw dak! JR, impagtan na sarapa ka. Apay, Rico. Nakapsot ni JR. Mano ka nung ngaldaw, adinangan. Anya? Kumusta ni JR? Nakapsot. Kan nasapo lang maipanit ti rehab. Kakaasimay. Naggutom. May sana drug dependent ni JR. Naigumun iti maipanit nga agas. Kasbut lang iti kaduana. Iti nakidagusan na. Diyos ko. Un gayam. Naibaga ka no ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Anya? No apaya di inuray anang ibagakan ko na iti kinapudno. Inuna anak. Anya nga ron ita? Babalawak ni Rico. Kuma, saan lang aday tatimpod no na? Anya? Imbaga na pa'y kuma nga iso ti ama. Yakon amo ti ramitek nilya. Nabaybayan ti anak ko. Basol ko tinapasama kan ko na. Don, No saan na kumakinagura. Nalabit asaan ang nagtalaw. Adayo kumatikas ta ang nagbanagan na. kasapulan ama ipantoy ti rehab ti anak yo. No isot kasapulan, isot maramid. Dona. Kumusta ni JR? Kakura ka, Rico. Donna, mapit lang! Rico, anyat mapaspasamak. Apay akagura na ka ni Donna. Nelia. Mati, kawak kada kayo. Mapit lang, surutak ni Donna. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Mati, kawak ka talagan. Apay akaguram ni Rico. Anyat mapaspasamak kada kayo adwa. Nelia, Da kayo kumategbin nadang iti daytoy akan nito. Gapo iti kasasad ita ni JR. Kasapulan na ti panarabay kan pamatag tinaganak. imbaga kami ni Rico asyak ti pudpudno nga ina ni JR. Aniya? Sarita ta kumang nasaya, may papaniti day ta doon. Panakon, tapno mamuha ni JR ti kinapudno. Nang runa iti kinasasino ti amana. Anya? Pakawan na. San kun analaptan ti pananggibagak iti pudno? Sa bagay, husto ni Rico, Donna, awanan rason nga ilimad yo pay lang iti anak yo ti amin. Pudno ta ko na, Nelia. Tangay na bayagan na kahit na amamuan. Ngam nariknak adi na maaklon dayta. No ita, mabalin na naklaat. Ngam iti panaglabas ti altaw, maaklon na. Nang rona, no iparik nayo ti pamatagyo. Apay nga ka dito'y balay mo. Kunak manunapan kayo ospital. Taaday dyan ni Donna bang bambantay ti anak na. Ay, anak kayo, kunak ko ba? Kagoranak di doon na, nanang. Apay. Anya ngamin ayat na pasamak. Nanang. Anyat na pasamak ka na kayo, kunak. Rumbang kumasaan kayo nga apa. Taaday di ospital ti anak kayo. Kinagoran na ti panangibagak kini JR. Asaan nga ampun laing. Ngamkit di. Ni doon na ti pudpudno nga inana. Pudnumot ngamin nga iso. Ay, awan dakis na, numamuan natin ang paiso. Ngam ti basol ko. Ino na ak ni doon na anang ibaga. Day takit ngamin. Dakala ba nagdayta? Saan nanang? Basit labanag dito eh. Nga magpalawagak. No apay ana aramid ko di kasjay.
Masyanak namin kini JR. Nagkutungan, kan may sana drug dependent. Si kita umayak tumati di ospital, ta kita at manjay apukok. Nanang, Saan ko namnamaan nga dagayam apukok ken ka? Patib karam ti pakinakam mo, Donna. Saan nga umdas day ta apangguraam kiniri ko? Total, talaga matakas na ti panggapyo, saan ka di? Saan lang aday ta ti rumbang amaamuan ni JR? Naskan amaamuan na no asino ti amana. Takalan ni JR? Rumbang lang amaamuan na ti si bubukal a kinatao na. Tangay nabayagan akayat na amaamuan day ta. Apay mapaspasamak kanyak ti kastoy ni Elia. Tsak masumbatan day ta asulod-sud mo, friend. Basta ti makunak, ikagumaam ti agbalin anatibkar. Kasta ti kasayaatan nga aramidam para man laang iti anak mo. Nelia, Tumawat kay ti kaasi ti Diyos. Barang iso ti mangigiyakan ka, iti anyaman nga aramidam. nakaturo pa lang ni JR. Kaasi mo ti anak ko. Nakariingsan. JR, anak. Kumusta ang tirik nam? Amok akagura na kapoy tinadoktalam. Gaputay libak ko tipod no akinataon. Pakawanan na ko ma. Nagkidamat lang. Amok adi na kaya't adang ganti pagkakan ko na. Kaguranak. Anak, uray kaguranak. Ada aklat na dito'y abay mo. Patpatkan ka. Awanan ti sabali akapatkan kanyak no saan asika. Kasapulan na unay amarehab ti anak yu, Mrs. Iso nga apaman ama discharge ditoy. Idiretsoyo kuman iti rehabilitation center. Lukas ta tirumbang ama aramid. Sige, nurse. Para matlaan kan kwa na ti kasta. Tapno naan-anay amapukaw ti droga iti bagina kan panunod na. One nurse. Nagasat kiti, saan pa'y anakaro unay. Ngam no saan kumaan nasigot. Ama nga no daktakas pa'y ti pagbanagan na. Pimano nga min iti dinak, kat saan may anabiro ka na dagos. Saan may anasapulan. Isang nagtultuloy ti pan nakaigumon na iti maiparit nga agas. Kasta dagiti daddu mangagtutubo. Pamrayan da iti agaramat iti maiparit nga agas. Tapno maitarayan da ti parikot da. Wana Rod, adang amin parikot iti nagbabaatan mi. Iti nagbabaatan mi nga ginakunak ko ma. Ngam ipatpatag ko ti anak ko. Impaay ko ti amin ko kinkwana sipod ininaw ko. Saan amaliklikan dagiti parikot adumteng iti biyag tayo, Mrs. Ngam, agbalin tayo kumaan at ibkar. Wan, Ngam, di tayo kumaliplipatan ti apo. Ikamang tayo kenkwana dagiti parikot tayo. Ken mangnamnama tayo amang sumbatan dagita. kanayon latana na kaululibot kari ko. nanang. Kaya't mo ka di takasaritak ni Dona. Tulungan ka magpalawagan ko na tapno mo ornos ti susikyo. Sana nanang. Amang ano nakarkaro lang ang kaguran na. No aramidin nyo di kasta. No panunutan, nalagan na ama nagtrita. Adun tinaitulong mo kan ko na. Kada ko na nga gina. Patsyak ang baumot lang ti gura na ka. Sapay lang kuma, nanang. Awan kasi ti padasan. Kasaritak ni Dona para ka. Ingkaginanan, Donna. Sublatan ka mang bantay kini JR dito ospital. Kasladyak marik na ti bannog ko. Aginana kamutan. Amang ano agsakit kamot na mabaybay am ti bagim. Masapula na pigsa kan na salon at kaakanayon para iti anak mo. Si kapay lang arot ti makamu dito ospital ha. Agawid akdiit. Inak mangalay ti aramatin dito eh. Nalangarod, siya kunti makamo kini JR. San abale, tadamat iti nalag ko iti pwesto. Isuda pa lang ti makamoy jay. Agyam anak nilya. Talaga agayam ka.
Mapangnamnaman kay ti kakastoy akong taway. Saan man aday ta ti panunutam? Aggayam ta. Iso nga agtinulong ta kadagiti kakastoy agundaway. Agyaman ak, Nelia. Nalangarudan, agawit kan. Tapno makainanakamat nga uray apagbiit laang. Da kayo matimang banbantay kanya, Ninang Nelia. Wan, J.R. Barok. Sinublatak ni nanang mo tawan pa'y inanana. Nagimbag kayo, Ninang. Natural. Anak ka iti bunyag. Kan awan sapsabali kada kami kan nanang mo. Nanang, Wan, ninanang mo doon ha. nupod no nga isot inak. Apay adi na imbaga idi pay laeng. Iba inak kading anak na. Isu nga imbaga na nga ampon naklaeng. At igdog nga istorya ti amin, J.R. Ngampatsak amamuam kan maawatam tumatlaang ti amin. Ninang, Kan patsak amamuam tumatlaang. No asino ti tatang mo. day tapay ti maysa. Apay adi na ibaga. No asino ti amak. Kasi tinakunat. Dumtan to ti aldaw amaamam no asino ti amam. Kat no bilang, saan mo nga ta akagura ida? Ta italaang anaamam? Nabayagin akayat ko amamuan. Ngem saan nga ibagbagan inanang. Nang runa ti kinapudno. Kuma, saan mo akagura ni nanang mo? At rason no apay nga inlimad na siguro ti amin kan ka. Ngam, napatag ka unay kan kwa na. Tasipod pa'y, impainan ti awan ka asping na apanagtungo. No napatagak kang kuhana. Hapay nga inlibak na nga iso ti inak. Kasi itinakunak. Adadakkal arason na, J.R. Ninang, amamoyo ka di ti amak. Ha? Kwa? Uwan. Asino, Ninang? Ladingitak parok. Awan karbangak amang ibaga. Amang ano kaguranak ni nanang mo? Urayam ko mga isuda ti mangibaga. Maawatan nak ko parok. Apay nagsubli ka dito ospital, di mat kuna ni Dona akagura na ka. Uray pa'y kuraan nakmanan, gapoy tinaramit ko. Yak mabali na baybayan ni JR. Kasapulan na tiyanak ko. Kaya't ko tiyag balin nga ama kinkwanan. Rico, Nakasaritak ti doktor na, kit mabalin nan ti rumor. Nga masapol ama ipan iti rehab center. ngam di na pa'y amotipod no maipapankan ka. Di kagdanag nila. Yak ununaan ni Dona. Ngam no isot kidkid dawan ti gundaway. Ipudno kon. Saan ko akayat ama iwawa itag nanayon ti anak ko? Kan amok nga di pailaan. Mawaw iti pamatad ti maysa nga ama. Ngam no maamuan na tinapasamak kat guraan na ka. Panagkunak. No mailawlawag lakit di ti kapuna. No anya talaga tinapasamak. No apay anagsina kami kinidona. Patyak ama awatan na. Kumusta ka, J.R. Barok? Kaya't kung tirumor di ti ospital, Tata Rico. Kabaalam ka din? Wen tata, kabaala kon. Nasaya ato kasta. Ket, agyaman kada kayo, tata. Oh, anya ti paghimanam kanya. Ti panang yadayok king kakin ni Rex? May saday tata. Tano saan ka nakapanaw iti sidong timbilang ko agayam. Mga ano anyan tinagbambanagak. San ka sabsabali kanya, J.R.? Amumat nga di pailaan. Tartarabayan kayon kandanang mo. Amok, tata.
kinapudno na. Ay ayatak ni nanang mo tasigot nga gayanayat kami. Anya? Nga pinagsina na kami ti pasamak. Anya? Wen, Ay, kastagayam. Ngam, naimbag pa tayo bagayo kanyak tipod no. Siguro, nuawan kayo. Agnanayon mo ti panangilimod kanyak ni nanang tipod no. GR. Inalilaw na. Inmula na iti panurot ko nga ampun na klarin. Siguro, iba'y kalpasan na nagsikog. Isu ngayon baga ng ampun na. Di na kaya't ti maibabain ka dagiti makaamamukan ko na. Malasak siguro iti biyak na. Isu nga inaramid na ti kasjay. Sana po no day ta, GR. Napatag ka iti inam. Isu ngay naramid na ti kasjay. Kahit nakalang nga protektaran. Kaputan na siya inam. Kabalan na nga aramidin ti amin para king ka. Sikat inspirasyon na. Anya ti kayat Yosawen? San ati inam ti dakas? Tauray siguro imposible. Kabalan na nga aramidin para lang king ka. Sipod na itaw ka. Pagsayata makanayon di pampanunodan na. Iswad di mo guraan tinam. Tababaan king ka. Naglawag mo't tilupong na. Tata, No awan ka anangalaan na itipig sana. Yak mo't amon tinagbambanakan na. apay nga ibagbagayo ti kasta kanyak, Tata Rico. Gaputa sana ni doon na tirumbang ako raham. No di kat ti ama managbalin at akrot. Anya ti kayat Yosawen? Asino ti amak? Ken kunayo itay anagayan ayat kayo ken nanang ko. Wan. Ngam nagbalin kami abiktima ti naulpit agasat. Kat nagsina kami. Anya? No kumahadda ni nanang mo. Kidawag nga iso ti mangisalay sa king ka iti amin. Tata Rico, San ko akayat noon onaan ni nanang mo? No asino ti amam. no amamuyo ti amak. Asino ti amak, Tata Rico? Nabayagan na damdamagit ka ni nanang. Ngam di nakpulos sinungbatan. Kaya't ko amaamuan. Pasensya ka na. Ngam kasi tinaibagak. Ninanang mo ti rumbang amang ibaga. Ti inam lang ti addan karbengan amang ipudno iti amin. Tata Rico, Nakabasol akon keng kuana iti panangibagak ken ka. Asan ka nga ampon? Maluksawon kanyak. anya? Mawatan ako ma. Basta dahito ti imulam iti panunot mo. Sana dakas ti inam. Tano sa bali lang nga taan anak. Abangan, imparagreg na kan, idisikog na payda. Anya? Sana rumbang aguraam ti inam. Ipateg mo kikdi. Taday tati rumbang. Nagasat ka takas kando na tinagbalin nga inam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak matasan ka na kaya na makita, Rico. Umdas ka di dayjay na pangguram kanyak. Kan rebeng nalaang amamuan nanti kinapudno. Napayagan aday tati kalkali kaguman nakin ka. Day tati kapuna nga aday tirik na nakin ka. Nang runa iti panangilibak mo king kuha ng anak mo. Nebaga na siguro, ibain mo idi. Iso nga inilibak mo nga anak mo. Anya? San mo kadi ang amiris dayta? Iso apanawinan, tapno maibutaktak ti amin. Kat ipaawat king kuha na ti pudno, ken gapuna. Ipudno ta na siya kamana. Kat isalaysay king kuha na, no anya ti rason ang nagsinata. Masirip mo ti kunak ni JR, kat maawatan rayta. Anya ti kayat mo? Ipudno asikat amana? Inaramid ko kumadaytan iti panagsarita mi. Tapilitin nak aming ibaga. No asino ti amana.
Ngam kinunak. Ngawan sa bali amang ibaga king kuana. No sana si ka. Kat no kagura na ka anang talikod kanyak. Awatak. Ngam kayat ko nga ipalawag king kuana ti si bubukal na pasamak. Kat si ka kumati mang ipalawag king kuana iti amin. Diyak ka mo. Awan mas napapanunot ko. Ulitak. Panawinan. Tapno maamuan ni JR ti kinapod na. Mabalinan ama discharge dito'y ospital ti anak yo, misis, mister. Ngam kidawin mo'y kuma nga ipanyo iti rehab center. One nurse. Iso taramiden mi, madam. Idiritso mi paikit din, ijirehab senda. Nasayaan. Kailala tinapintas ama sakbayan na no saan ama pukaw ti droga iti bagina ken panunot na. Iso ngayong karigatak ngayon dayo iti barkada na. Anang isungsong king kuana, madam. Nasayatan na sigod yo. Tanong na iluod pa'y, kakaasi ko ma. Sige. Asikasun mi nga roti pa naka-discharge na. Siya kundi makam mo. Agyaman kami tan anos iti anak mi, madam. Napasta, rumwara ni JR, tonan? One. Ngam saan pa'y amayawi di balay. Anya nga ron? May diretso iti rehabilitation center. Kasta ka ti? Naimbag ano saan to manang agsakit kinakam na? No, jay ti pangitarusan nyo kan kuana. Ilawlawang mintuan. Maawatan naman nga ta. Tapagimbangan naman. Sige. No adala ta parikot. Dinamag na kano kiniriko no asino ti amana. Anya pailat urayan nyo. Ibagayo nga minan kan kuana. Nel, Kat nasaya at mata saan mo nakagura ni Rico. Gapo iti panangipudno na asikat ipudpudno nga ina ni JR. Ano panunutan? Panawon mo't at talaga ama amuan na tipudno a kinatao na. Kunakmanan, friend. Apay nga nga imbagam ide nga ampun mo laang. purayan talangan ni Tata Marico. Nanang, talaga kadiada kayo ti inak. Wan. Asino nga ron ti amak? Kuna ni Tata Rico, da kayo ti mangimaga kanyak, tadi na kayat ti makabasol. Anya? Pudno ka di ti imbagana. Nga niya. Anagayan ayat kayo idi. Imbaganakan ka dayta. Wen nanang, ngem saan ko amaw-awatan ti ibagbagana. Pinagsina na kayo kano ti paspasama. Anak, Pangaasiyo nanang. Nupod no anapatay kada kayo. Nupod no nga anak dak. Ibagayo ko mano asino ti tatang ko. saan mo ka diya kagurang nga oray din akin kalaysa? Anya nga min tiga puna. Doon mabalin tayo ti rumara. Sige nga, Rodan. Makarwarak matlangan. Madukutanak ti ospital. Agat-agas ti malangab. Aglugan tayo iti ambulansya. Iso ti mangitulot kada tayo. Anya? Anya dahi ti alugar nanang. Kunak man no ijibalay ti pagawidan tayo. Masapol ka no amarihab ka. Iti kasta, mapukaw amay mimpinsan ti droga iti bagim kan iti panungot mo. San ka ngagdan? Sarong karanda ka akanayon. Kan san ka ngagbahig dito, anak? Pagimbagam ti pampanunutan mi. Saan ko akayat dito eh? Kayat mi nga intonan anayan anak po ka ti droga iti pagim kan panunot mo. Awanton parikot. Kan pagadalan da ka bahig. Anya. Nawayakan ton, JR. Sige. Mayata kiti imbagayo. Ngem kayat ko amamuan no asino ti tatang ko. Doon Apay ngagkinita kayo, Tata Rico. Nanang. Doon awanan rason tapno ilimod mo pa iti amin. JR, saan mo nga ta akagura ti amam? Naku na kanyak ni Tata Rico. Da kayo kano ti mangibaga kanyak. No ape asaan kayo ang nagkatuloyan iti amak. Sige, ibagakan ka no sino ti amam? Ni Rico.
Pudno ka di. Uwan, JR Barok. Siyak di amam. Apay adiyo yung baga kanya kadagos. Atid daw nga istorya, JR. Tatang ko. Nanang. Dahil tati si Bubakal nagpasaran mi. Kakinlanan mo. Iswati mo kung guraan tinam. Taado ti sakripisyo na para ka. Siyak lang ti guraan. Nanang. Tatang. Arakupan ta ko man. JR, Kahit ko arit na ti bahara ti ara ako piyo. anak ko. Pakawanan dak nanang. Kinurgura kay ti sanmat nga no ama kagapo. Ustan, awan basol mo. Umdasin ti panangarako pumat kanyak. Amo mat nga di pailaan. Kaya't kung nga aramidin ti amin para ka. Ipatpatid ka. Ipatpatid kayo mat nanang. Na kayo kinitatang. Isumot lagaya man nakasay-saya at kada tayo. Kanayon na tayo asagutan. JR Barok. Agyaman akta inya tayo da kinirex. Tatang. Talaga diya kipalubos nga at dapay ti daka sa pagbanakan. JR, anak. Abog ka di anabayagan at tartari kagayak na ibalikas mo ka. Gumaw-gawawa ti puso kat itong kalalta huwag labas. Tapno mariknak kumamat ti panangipatag mo kanyak. Pagkawalan tak nanang. No ita lang ang balikas ko da ita. Amo, manipod iti kaungkat. Nga ora jak imparik na ti pamatag ko. Ora jak ipalikas. Pusok mo ti mangyik-ikis iti nalaos apa nang ipatag ko kada kayo nanang. Anak ko. Si katibanwar ko, sipot andan poot ko. Kat pakawanan da kiti panang paspasakit ko kan ka iti kalakas nanang. Umdasan ti arakop mo amang punas ka dagiti amin asakit kan saam amarikrik na. Gapulaan iti napasamak, iti napalabos. Tatang. Mabalhin ka di. Arakupan kayo, mat. Apay kiti nasal. Nulaki dita may kariya, JR. May kari kayo onay tatang. Gaputan na kayo ti amak. Kaya naging kayo kada gamitin ni nanang sipod ay. Saan niyo pinaybayan ni nanang ko? JR, anak ko. Tatang ko. Maragsakan ako unay para kada kayo. Agyaman ak nalya. Na yung pagkaunay agayam tadinak pinanawan. Nangrunay di awanan sa balya pagkamangak. Nasingad ta nga agayam, Tona. Kumusta gayam ni JR? Kano makarwar ijareham? Makalaos na la siguro ijayan. Ay sige man, sarong karak to man. Mailiwak mat iti anak kiyo. Dakalan ti nagpaliwan na. Si Maya atan ti pamagina. Nasaya at ano kasta, friend? Nakasarita mi matan. Ituloy na ti agadal. Nasaya at Makitam, Tona? Dakkel ti akam ni Rico kada kayong agina. Wen. Ngam, adda pailaan niniwan, adi mapukaw iti alin tataok. Anya mananday ta? Ti panagbasol ko iti matrimonyo da Susan. Matrimonyo da kan Susan, ti kahit kasakuan. Amo mat, si kakasar ni Rico kun kwa na. Saan ka di nga damatan impila da Rico nga analmen ti kasaryo? Wen, Gapoy ti kabayagan akaawan ni Susan. Adi pay amo ti ayan na, kan kasasaad na. Patsak amawaswas daytan. Nang runa kat simurot iti sabali a lalaki. ay, diyak mo. Isaganam kit ti bagim. Tauras anawaswas ti kasar da. Agkasar kayo matan kin ni Rico. Kasta ti plano na. Panawan matan tapno agragsak kayong agpadpada. Iti kasta,
Mawaknitan ti sa anagumok iti barukong yo nga agpatpada. Good news, Donna. Oh, anya dayta. Kasla naragsak kalawan ay. Nawayatan nga din na. Ken agkasar. Anya, Iso timpadamag kanyak na, Tony. kasta? Baba ni titulong ti ulitag ni Susan. Namon na anatay kayaman. Ha? Nadisgrasya da kano iti kadinana a drug addict. Kasta ka di. Iso ang mabalintan ti agkasar. Anyaman nga oras sa kaita. Rico, Nakaragragsakak. Matungpal mo't langin. When lumasilpuanan tinagupad akalmanda. Amoy ka din, Nanang. Tunggal arak ko pendak. Panagritnak ka na talgada ka kanayon. Da kayo ti banwar ko. Di kay simuko kanyak. Naging gay tinay gumuna kiti droga. Ket nagbalinak asukir kada kayo. anak, Nagbalinak ka krusyo. Saan da ka binaybayan kan tatang? gaputa pagrebengak dayta kas inam. Diyan. Nananay ng kapanaw ti bangot iti biyak mo. Wen tatang. Ket agyaman ak unay kada kayo. Pagrebengak na ito'y kas may sangama. Kitagyaman tayo na iti Diyos. Tanay kan tayo mo't lang iti kuntaway, amabukal kas pamilya. Tatang, nasaya at da kayon. Da kayo adwa ken nanang ti kasaritak. Ha? Napatag ti ibagak kada kayo. Ah, At na ngamin na ibaga kanyak ni Ninang Nelia. anya day anak ko. Agkasar kayon ken nanang. Rick, Ah, anya? Day dati maudi akid dawag kada kayo nanang. Tatang. Ado ka nung tinaglabasan nyo at tuok kun liday. Iti relasyon nyo. Day dati ko na ni Ninang Nelia. Masapol maten nga agragsak kayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen pay isumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.